Šodien Rīgā notiek Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksme. NATO ģenerālsekretāra klātbūtne šajā vērienīgajā pasākumā ir skaidrs apliecinājums tam, ka Eiropas drošība ir nozīmīga ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī aliansei. NATO un Eiropas Savienības sadarbības stiprināšana ir ļoti būtiska. Un tā ir ļoti nozīmīga tieši Latvijai gan nacionālās drošības kontekstā, gan kā Eiropas Savienības padomes prezidējošai valstī. Lai arī Latvijā nav tieši militāri draudi, tomēr ir skaidrs, ka Eiropas drošības sistēma piedzīvo nopietnas izmaiņas. Tādēļ visai Eiropas Savienībai ir nepieciešams piemēroties mainīgai drošības situācijai. Šodien ar NATO ģenerālsekretāru pārunājam vēl samita lēmumu ieviešanas gaitu. Ar gandarījumu var atzīmēt, ka samitā nolemtais attiecībā uz mūsu reģionu drošību tiek pildīts saskaņā ar plāniem un bez atkāpēm. Vēlreiz vēlos paust gandarījumu par NATO aizsardzības ministru 5. februāra sanāksmes lēmumiem. Īpašu uzmanību mēs pievērsām NATO kolektīvajai aizsardzībai, kas ietver gan militārās klātbūtnes stiprināšanu reģionā, gan NATO reaģēšanas ātrumu palielināšanu, kā arī lēmumu par komandu vadības štābu izveidošanu 6 NATO valstīs, tā skaitā Latvijā. Mēs skaidri apzināmies, ka ar drošību un aizsardzības sistēmu saistītie jautājumi ir nokļuvuši Baltijas un visas Eiropas dienas kārtības pirmā uzdevuma sarakstā. Latvija ar konkrētu Saeimas lēmumiem ir apliecinājusi, ka palielinās aizsardzības budžetu līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Jau tagad finansējums ir par 12% lielāks, un tā pieaugums tuvākajos gados turpināsies. Tādējādi tiek pastiprināts mūsu bruņoto spēku nodrošinājums, celts to kaujas spējas, kā arī paaugstināt Latvijas gatavību uzņemt NATO papildvienības. Mēs stiprinām zemesardzi, tiesību sargājošās institūcijas, robežsardzi un veiksim citus pasākumus, kas ievērojami paaugstinās Latvijas ārējo un iekšējo drošību. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība un NATO savstarpēji koordinētā sadarbība nodrošinās Latvijas, Baltijas un Eiropas Savienības valstu drošību. Paldies! Thank you, Mr. President, and it's great to be back here in Latvia. We met in this building in November, and now we meet again, and that's great for the close cooperation between Latvia and NATO. We just had excellent discussions, and I want to commend Latvia for the leading role you are now playing in European affairs. You currently hold the EU presidency. You play a key role in NATO's eastern defenses, and you have kindly offered to host one of our new command and control units on your territory. And all these contributions are very welcome. I want to reassure you that NATO stands shoulder to shoulder with Latvia. The alliance responsibility is to protect and defend each and every ally against any threat, and NATO's support for its eastern allies, including Latvia, was confirmed at the recent NATO Defense Ministerial meeting in Brussels just a couple of weeks ago. At that meeting, we made more progress on the implementation of the Readiness Action Plan, including the establishment of an enhanced NATO response force, and part of that, the establishment of a very high readiness spearhead force. In addition, we are continuing with the assurance measures. So NATO aircraft continue to police Baltic skies. NATO ships continue to patrol the Baltic Sea, and NATO forces continue to exercise on the ground in the Baltic countries. During these challenging times, it is important that NATO allies spend more on defense and that we spend better. And again, I want to commend you and Latvia for your commitment to raise defense expenditure in line with the pledge
that we made in Wales. Mr. President, I thank you for all your work during these difficult times and for the great contributions of Latvia to our collective defense. We also spoke about the very difficult situation and conflict in Ukraine. The Minsk Agreement is the best opportunity for a lasting, peaceful solution. What really matters now is implementation of the ceasefire, implementation of the Minsk Agreement. Today, as we speak, I am deeply concerned by the deteriorating situation in and around the Baltcheve. The refusal of the separatists to respect the ceasefire threatens the agreement, as does their denial of access to the area for the OSCE monitors. Russian forces, artillery and air defense units Russian forces, artillery and air defense units, as well as command and control elements, are still active in Ukraine. Russia has supported the separatists with forces, training, and advanced weapons. And there has been a steady buildup of tanks and armored vehicles across the border from Russia to Ukraine. I urge Russia to end its support for the separatists and to withdraw its forces and military equipment from eastern Ukraine in accordance with the Minsk Agreement. The separatists should halt all attacks immediately and allow OSCE monitors full access to the area. I support the call of the UN Security Council to all parties to implement their Minsk commitments. We continue to believe that the Minsk Agreement is the best way forward to a political solution to the conflict in Ukraine. Once again, Mr. President, it's a great pleasure and honor to be welcomed by you here. Thank you so much for an excellent meeting. Thank you.